may McDo businesses. Yan, Patron King Beltran, salamat sa pag-like ng stream. Thank you so much. Ano daw? Pahanap mo na din yung ginutang luwa ng ginintuang luwa ng kambing, putang ina mo. Salamat kita dyan sa day off ko, Monday, Tuesday. Oh, sige. Tenga ni Joshua. Tangina nyo. Magago kayo. Ay, teka, tatawagan natin si Maria. Tawagan natin si Maria. Let's call Maria. Gising na kaya to? Turret out. Scanning ahead. Enemy spotted A. Reloading. Nasa siya spike natin. Pre, ano to? There. Lurk plant. Right here. Enemy spotted A. Reloading. Enemy spotted A. Spike planted. Takot eh. O, tapos mag-rotate na kayo agad. Anis. Doon pa rin nga sila sa A. Baka duman dito. Minus 30 oven. 30 Nasa jet. link ka. Going B. Putang ina. One enemy remaining. Andyan, daddy. Close up. Sa smoke. Nag-teleport. Uy! Wala naman na rin siyang time. O, diba? Naguluhan sila. Oo, bro. Grabe ka dun, Dale. Where are we going, good boy? Remember what worked in the past. O, ikaw na magdala, pre. Ayoko na. Hindi nagagana eh. Once a day lang yan. O, sa game. Once a game. Yan yung ginagawa nyo nung nakaraan. At kami nasa Asia na. Namatay siya. Turret out. Enemy spotted A. Reloading. Feeling sight. Yan dyan yung omen, ah. Ay! Nasa likod ko! Back. Wala na, Tip nagtipi lang. yata ulit. Ay, gago pa. Enemy down. Nice. Hindi ko chinek. Nandun pala siya sa box. Eh. Last player standing. Sa link. Likod mo, ah, pinto. Ay, tago. Oh, sayang. Hindi ko natamaan. Uy, Oo nga eh. Dominion. I still can't get over that owl, Silva. It's too cute. Why is it so cute? Tara, si tayo. Here. Sa akin na naman. Tangin na, ang tamad naman na itong killjoy. ilapag mo Let's lang. take what they have. Yan na, tara. Shadows traveling. Ay, may tao. There they are. Cutting their vision. Ayun na. Ay, nagtay. Patra. Nalilito na ako si Dale ba yun? Placing swarm grenade. Placing Oh swarm shit, grenade. gago ka, ang ingay mo. Hoy, sayang. 44. 44 yung Reyna.
Nasa site na yung gecko ah. One enemy remaining. Nice one. More tests to run. Natalsikan ako ng gecko. Ako din, naduraan ako sa mukha. Only malfunctioned that one time. Mas maganda kung babarilin nyo na lang, men. Kasi pag tumalikod kayo, di ko alam ba't sa... Mamaya ako dudura sa'yo. Hindi nga. Ano? Mamaya ako dudura sa'yo. I'm so excited. O, drop muna ako para duduraan mo ako. Thank you. Ay, Sige. paggabi ka pa ng gigigil ah. But Saan napunta yung killjoy, putang ina? Ako, andito ako. Placing sentry. Reloading. Uy, hindi ako tinamaan. meron sa 3 ah. Gecko dito sa C. I dropped the spike. Yes, sa C. Reloading. Tip yata yung moment. Bago wala na akong bala. Ay, gago. Spike down A. Putang ina mo, Queen! Gecko, Jet. Pang ina? Uy, Last player Tangina, standing. nagulat ako. Spike down B. Wala na bala yan. Oh! Graduate. Ang ina nung gecko na bigla Come lumalabas. Let's go. I got things to do. Let's go. Voice lines naman dyan ng Omen. May wait lang. Watch this. Give me those. Cutting their vision. Grabe ka dun. Give me those back. Ang ina mo, wala akong pupuntahan. Sasabog ako dun. Assess ko nyo, no? Yung Sage. One enemy remaining. Nandito sa Uy, isa. nagpa-plant na yung... Spike planted. nagpa-plant na si Jet dito. Putang ina mo. Defender spawn. Ay! If you're not a good shot today, Ang ina, yung... there Need a are other drop. ways to be Yung useful. dual yung nagpa-plant. New meta yun. Report natin tong killjoy, tang ina. Gago, ikaw nagdala dun. Padrap. Pinatay ko na yung tatlo, Ay, madrop tapos... daw. Ako pa din yung nag-plant. Dinala mo dun yung spike boy. Grabe multitasking ko dun ah. Reloading. Cutting their vision. Healer down. Reloading. Still in sight. One enemy remaining. Dito sa akin, dito. There. Spawn. Bumaba. There. Di bumaba, gago! Reloading. Patay niya, naka-up. Long. Nice one. Wow. So embarrassing. I'm the last thing they'll see before they die. Lucky din. Reloading. Reloading. Ay, let's go. Reloading. Excited na ako lawayan. Oh, wait. Maka-horny. Maka-horny ang puta. Cover going out.
Detain ako, daddy! Ay, gago, may tao na sa likod. Nasabag ako! Ang likod. Dito, sa C-Lobby. Omen yun. Nagulti siya. Oo. Reloading. Omen yun, par. May tao na dyan sa loob. Nice one. Challenge. Ay, dalawa sila doon. Putang ina nyo. Tapos pumunta ka dyan sa A, pre, Mind Games. Ay, sa C. Mind Pumunta ka Games, C, puta. Mind Games. Pinush ka, pre. Player standing. Madedetain Tangina yan. mo. Caught one. Nandiyan dalawa sa, ano, Calling my bot. waterfall. 30 seconds left. Walang Okay kwenta. yun, tangina. Mahina. Hindi niya ano. Dato tumakbo ka na agad sa sinon, pre, para nalito sila. I-clear nila yung binon. Sabi nila, wala. With action. Next time. Wala kang element of surprise. Next time.